Selam dostlar, sizlerle birlikte ben Ali. Bugün akşam YouTuber'ın Dragon oynayışını bulabilir. Bu çekelim oyun bulabilir dostlar. Dragon oyuna kırıp oturmam. Zaten beni baş dostlar eskin yüzgü tuvalım. Kasımasam da atıyorum. Стану каникулам туда. Ayartacağım dostlar. Kendini yapam etmiş gibi korkuyorum. Terkimedik sadece. Aramda terkimedik sadece. YouTube сұротқан қойып видеода видео керемет видео жасап мен де осылай тез подписчиктерім көбейіп кетсе достар.
150 теңге беріп алған маған екен. Қанша? 6000 теңге. Қымбат шничкам. 5 теңге. Нормально. Нормально. 5 теңге. О, ютубтың балғасы бар екен, достар. Әнің өзіндір отыр ғой. Подписчик жиналсын. Түсінгенім бойынша сен үйіңді дамыта алады екенсің. Сұрама рубль. Робокспен істейтін заттар керек емес. Купить сатып аламыз. Жетпейді уже. Қымбат, достар. Қымбат болса. Жаңа 5000. Ойбай. Ода қымбат қой. Мені подписчики есть, если просмотр мод. Так, мне, давай. Ша. Проблема, что просто шuna uyda. Şimdi aramızdan var. Böyle. Şimdi ona versin diyeyim olsa. 600 lira akşam verelim. Şimdi olsa. Hala verelim dedim. Ben sayamıyorum. Hiç kıyıkımda dostum yoktu. Ben akşam kokuyum. Hatta 600 tenge. Ben akşam çizsiz verirseniz mi abi? 600 tengeler. Bir aynalar kaytayım. Nasıl yaptık? Hoş bulunduk mu bizi? Ne? Hey! Мистер Зверь. Yüzür batır ғой. Көтөріп тұрсаңыздар, yüzür батыр бұл. Қайда кеткен ол? Çıktı. Abla çıktık oldu. Akşam. Kamu production. Oh. Ya? Şimdi. Ya basın olsun. Ne şu yenilik. Kalk da olmayacak. Bak. Нормально. Я там крыс пойду висит. Он ищет через них. Ой, письма, мам, письма. Ой, что вот. Серьезно, женитьба? Я взрослый сатварный актив. Керсонсиндер. О, май, тустар, районная комиссия. Миллионы это на стадус.
өз өзімді құттықтаймын. Ура! Әдет мен таңдайым. Отырасың енді. Ютубта. Сындырып отырасың осы. Сындырып отырмын мен. Сындырам. Сындыр. Біз өзіміз жүріп отырмыз ғой. Тренерге қарасайшы. Өзіміз жүріп отырсақпыз. Ауыр өтісі орнынан ол. Не қалды? 13 мың. Достар, сіздермен бүгін болған мен Алиса. Болыңыздар, келіспен мүктеңіздер болмай, тіркеме көріп отқандар болса, тіркететін. Сау болыңыздар!